Ukoliko želite provesti nešto drugačiju večer sa svojim prijateljima, porodicom, voljenim osobama ili kolegama, boje i vina su prava stvar za vas. Balkantina je prva gastrokulturološka turistička agencija u Bosni i Hercegovini koja u svojoj ponudi ima i gradske ture rakije, roštilja, hrane ili rekreacije. Posjetili smo njihovo praznično izdanje druženja Boje i vino na adresi Pehlivanuša 5 i saznali smo zašto su postali pravi hit u gradu. Nalazimo se u novim prostorijama Balkantine, a sa mnom je direktor Samir Bišević. Samir, dobroveče. Dobroveče i hvala što ste došli večeras na Boje i vino. Mene je zaista čast. Večeras smo ovdje u prazničnom raspoloženju. Evo, jelka i praznici su stigli. Imamo posebnu tematiku i posebnu sliku, ali evo da malo razgovaramo prvo o radionicama koje se dešavaju posljednjih godina dana, je li tako? Tako je. Sip and paint. Pijemo vino, jedemo neke fine sireve i crtamo uz to sve. Tako je, slikamo, degustiramo naše domaće proizvode, vino, sireve, tartufe, neke slatkiše, a sve u svrhu da nekako drugačije doživimo jedno veče, da osjetimo malo drugačiju atmosferu i da lijepo, ugodno provedemo i na kraju večeri da se vratimo kući sa nekim našim umjetničkim dijelom, bogatiji za jedno iskustvo, za jedan doživljaj naših bosansko-hercegovačkih vina i naravno drugih proizvoda koje krase našu divnu Bosnu i Hercegovinu. Vrlo zanimljiv koncept, ali i sama organizacija ovog druženja. Šta kažu posjetitelji kad završi, kad donesu kući sebi jedno malo remek djelo, kakve su njihove reakcije na sve ovo? Pa, znate šta, kad mi to promoviramo i kad razgovaramo sa našim gostima, svi se nekako ustručavaju, straše, pa kaže, pa mi nismo slikali od osnovne škole, ali to nije nikakav problem. Kad se sjedne za platno, kad su tu boje, kad je tu čašica vina, tada zaista inspiracija je duboka i nastaju divna djela koje mnogi nisu očekivali, nisu zamišljali da bi mogli tako nešto lijepo naslikati, a ujedno nešto i kažem, popit i pojesti. Najbolji pokazatelj uspješnosti su zadovoljni gosti i posjetitelji, a njih među bojama i vinom ne nedostaje. Pa kad nakon napornog radnog dana dođete u ovakav ambijent uz prijatnu muziku i prijatne ljude, osoblje Balkantine, radite nešto drugačije i opustite se uz čašu vina, to je zaista posebno. Ja nem ništa dodala. I nakon druženja kući ponesete malo remek djela, jeste ponosni na vaše djela? Jesam, moja djeca pogotovo. Za sve vas koji se pitate šta to Balkantina još nudi, vrlo važno je napomenuti da su bazirani na domaće proizvode, turizam i neiskorištene potencijale. Balkantina je prva gastrokulturološka turistička agencija u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je da promoviramo BiH gastronomiju kao dio naše kulture. Jer često puta mi zanemarujemo taj dio našeg nasljeđa, to bogatstvo koje krasi Bosnu i Hercegovinu. I s tim u vezi na ovim eventima mi želimo ponuditi nešto što je zaista autohtono, to su naša domaća vina, žilavka i blatina, a ujedno mnogi od nas ne znaju da je Bosna i Hercegovina i jako bogata gljivama, a i tartufima. I mi evo večeras za ovu priliku smo napravili nekoliko proizvoda od bosanskih tartufa, to su tartufate, to je prvi bosansko-hercegovački sir sa tartufima u maslinovom ulju i eto to je nešto što želimo polako da educiramo i naše građanstvo, lokalno stanovništvo, a naravno da pružimo kao mogućnost da svi koji dolaze, svi naši gosti, turisti koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, da mogu da kupe, sa sobom ponesu taj jedan dio Bosne i Hercegovine koji je vrlo ukusan, vrlo cijenjen i evo i mi ga imamo. Samire, hvala i vidimo se na nekom od sljedećih Balkantina evenata Boje i vino, gdje ćemo uz vrhunska domaća vina, tartufe, sireve i boje praviti mala remek djela na koja ćemo biti ponosni i s kojima ćemo ukrasiti svoj dom. Sve informacije možete pronaći na Facebook stranici Balkantina. A zašto ne bi malo to drugačije uradili? Evo, kao što vidite, imamo priliku da slikamo pravim bojama, na pravom platnu uz instruktora i naravno
tu su naše osoblje koje će vam nešto reći o hrani koju jedemo, degustiramo. Dakle, svi su dobrodošli.